Nông cùng maya tôi khém rèn Bông ta ya karai kishim seng sang berthela seng La malai rong la kawe Tem hem ben sir magyalo Magyada la jateng diwan ban ekarni Ka election banjet ye kinong mi ikmat chaka yeng dor bar thau ain ka jela kadang sa sachis nem thik Henry ka Hill States People Democratic Party kali ya cha man pen klein ya ka party haman laki constituency Khamtam Hawes Khas Hill District Mentakes ngi kinong lam jong ka HSPDP Central Body kila penlongi ke jing ye kendo ulang Hanong Stein ha ka baljet thamai ye kinong kit kam jong ka youth wing kinong kit kam jong ka HSPDP youth wing jong ka West Khas Hill District kibala jet menta kesngi kidai kibala sort na kilai tli ki constituency kata na Nongstoin na Motion Road bat na Ramra Jerngam ya ketai ke jingelang la penlong ha open new Nongstoin bat la penya da uba sanjet shangret ha ka balai don rengkan uba san dondor rentatiang uba witing mausor uba LG Nongset XMDC uba Dioster Jindiang XMLA uba Michael Tongni uba Nicholas Marwen bat kiwe hakini gisngi uba KP Pangyang President rangba ke HSPDP ula penheri ke lama jong ke party pat pen scam ru ye kinong kit kam bat kit khot batmai jong ke HSPDP Youth Wing West Khas Hills District Senior Vice President Pendiam Elmar Sirong, Vice President Lumlang Pangniang, General Secretary Arkelos Dingan, Assistant Secretary Banlumlang Kharbani, Public Secretary Pinian Yaulat, Larumle in a part of which I think can be coaching start balay umbit pan facility yakiniki sanpo yakiniki volunteers bine yakasti hakajing rafi sanpo need to be justified. We have to justify it. Langilong deserve ne manginiyo yak award to yak perkat suat ang kata. Lada piyahap la rum ai pigi samla bat kini kilama ya pigi ya lekyong klebik ong lek klebik no. Secretary ya benong. Ibitem ka statement kala bat ai award ya kini galais pan riu. Loud and clear in kanya kadi. So nga pingat nga slu. Ai unjubab kami kaya buram. Benong kamday. Ni katu ong mo wala po. Tang kata suwaru. Manuban yo ya kakot. Nunili Hill State hagani ka ginasan posnem yung ka state. Isi apa? Tapi yang saya kata, lalu mahu isi yang kentai haka, lelang mo. Waktu itu kita par yang tulo pasal nulek teh, dimulai. Ini bukan hoga kita bisa set jail santusi arbusi lebusi. Nah tetangga ikan taru ngamju pendon kecil. Hadu si besar orang ngalah lengok orang bakal parti yang pindah dulu lais patam. Don embak pangniang akaruhil ruk. Ya kan itu ngamtu dolek na biru deh. Indonesia ki pengaruh ngandar lembat ki kata facilitation program kem kai mo WhatsApp ba West Coast Hills kanam ki kalama aku melong Islam berada ai begitu Islam para kita using ulah kerhu balat diam karadu lebih sini ki pa yung West Coast Hills benda ki pati jungi pepli kalayo bansat abala rembut kalamasi itu ya habla bakir ki kemenam tengzeng dan kata Hendrai kabakut tu sing kapat day en jai kerhu pak ngilong kumpang iya ai bentalang ikui ke parti ru kabar balengai benta banyuwi ba ayu ini ke parti kila le mo ayu kila le ai yin ya history lengkap election kala jang ngilong accountable ngilong answerable pan nga tengong ngilong balakloy pan pagin ai dikai na ke jong parti nga tengala ke di mo pati gue parti rungin hapan jengke. Ganam jerong su ke jengkren ma pila kren. Dengan kren stang ini gue. Kaya gue dengan parti HSPDP. Kibriyo na mar bakalong santu lais nembi. Lai po pratam MLA kalau jemput sepuluh ngam kem danyo baham ni.
lapan mi MLA kene ke parti lai thau tha tam sanyo pi na ketu ka kadon hang ne ka souvenir mo MBC sanyo hang tu Kamshen hat Patrick Januari kai ke parti SPDP kadai ke parti SPDP ka ba lekthot House Chief Minister Banubrom Kambek I award ya yunong yele instead itu yangi yunong yalam umay joping umat ni memorial ya kagerteng jong Timut intho yang kata sokai se. Dalam malik application yang kata habo Chief Minister ke government Meghalaya, lada ke contribution juga parti jongi kamdan dari elene kamdan kepala bentau. Tanya ta? Ilalai tak mensim jong ke di suslu, isam lagi dan kabatnya, pat ila sopit ini ke kor. Pat aspak tam ke bangiyo kerteng. Di beladon a bendi naga benta ke full fledged state. SPDP kamdai kata ke parti ke bakutang haga substate. Kadai ke parti ke balapanyo yang ke full fledged state.